Не қыл дейсіңіз? Тауарым аз үйге апарып қойып қойдым. Kimге өткізем тауарды? Kimге сатам тауарды? Çölün dağı bir variantқа geldik. Бұл жерде мегаполис бар ғой. Мегаполис маңында 7 гектар жер бар. Bir kere talağız taşıyıp gelsin döşemesine Bunlar aldı ota tarihe baktılar. O yakın hiç kim var mı işte? Çölün dağı bir variantқа geldik. Бұл жерде мегаполис бар ғой. Мегаполис маңында 7 гектар жер бар. Урматтуу көрүүчүлөр, кыргызстандыктар, бул жердеги миңде ашык деп атышат. Бул жердеги чогулган адамдар, ошол базардан чогулуп келгендердин саны 1000ден ашуун деп атат. Булардын негизги талабы эле ошол жакында сел каптап, кырсыкка учураган базарды убактылуу көчүрбөй турууну, Aydan 1 yılga çeyin uzartıp berүүnü suranıp atышат. Talap pazar kalsın diye talap kılıyoruz da. Al жерде biz kança жылдан beri oturabız. Başka jaka жылбайбыз. Жапалакка hiç kim барбай. Частылар kalıp bizim mamleketке караган жылдырып коёбу экен. Мосторду бузуп салды. Кайра мосту куруп берсин. Качабы 3 мост куруш керек аерде. Эл ушул жерге үйрөнгөн биздин талабыбыз базар калсын. Болса 2 жыл сурак берсин. Анан кийин жылабыз. Жакшына базар куруп берсин. Шаардын шекесине жапалактын башына эмес, бул ХБКга или бул жакка тыга курсун. Ошондон эл барышы мүмкүн да. Анан биз азыр кредиттерибизди ким төлөйт? Milyonlar aşk kredit alganбыз. Vakit koyup versin bize bir moment ile. Ölgöncüsüne gömgen kızastan. Tavarımızı hakkana bir. Adam ölgönü 2. Anagin 3'üncüsüne bizi çıkartmak olsa biz seçilip buluşuz gerek mi? Hızlı canınızda akşam çıkıvada. Günümdük tavatırgan adamlar oşanca bu dedi. İçkinde zapaz akça yok. Oşan kreditleri yok degende. Vakit veriş gerek de kanday yerde olsa da. Ekayca adam da aldı varsın. 2 yıl verse 2 yılda degen. Ekayda bölgönce 2 günde de Yok 2 günde buzup salıtmıyor mostordu. Adına most çıkmasa adam kalkana da kalacak. Oşanca tavar uzun. Burada alıp jatardı, lay alıp jatardı. Kanı aktı, sınganı söndü. Ana kalktan tüzeyiz daha kayradan. Jer mamleketten jardan bolbosu. Versin mamleketten jardan biz oturaylı 2 yıl anam pazarda kurup koysa anan çıkaylı bolbosu. 2 aydan keyin göçüröbüz деп атпады эле. 2 aydan göçüröbüz degan bolsa uzun mostordu buzup koydu da. Çıkarmaydı koydu da. Bir turgan mümkünçülük yok. Şu bizim talal bazar kalsın bize. Şunca yedim. Kızıkçılığı da boluş gerekli. Cetuan kalıyor şu işteyken bir adamla kızıkçılığı boluş gerekli bu dedi. Beni orup boşa bazarlar ısık soğukan içinde otursun canan yiyin görüyoruz. Bu жерде адамдар ошол узатма мерия Баргансымен арқаңызға жөнлештіріп болды. Кайрадан эле Карагай курулуш компаниясына келдим. Эсиңиздерге сала кетейин, мен 2 жылдын аралыгында бул компанияны сиздерге жарнамалап келе жатамын. 2 жылдын аралыгында 3 блок толугу менен бүттү, 4-чү блоктун курулуш иштери башталып, азыркы учурда бүтүү алдында турат. Жакында 1 айдын аралыгында бул курулуш компания толугу менен үйлөрдү бүтүп, ээлерине ачкычтарын салтанаттуу түрдө тапшыруу алдында турат. Негизи сиздер дагы Карагай курулуш компаниясынан үй алам дей турган болсоңуздар, же болбосо кандайдыр бир кененирээк маалыматты алам дей турган болсоңуздар, экран астында телефон номерлерди жазып койдум. Ал Карагай курулуш компаниясынын кызматкерлеринин номери. Ошол номерлерге чалыңыз, 24 саат бою сиздердин кызматыңыздарга жооп берет.
Мен сиздер менен коштошомун. Кийинки 31-июль күнгө чейин. Мынау жерде техникумда 1 жыл мугалим болуп иштегенмин. 7000 зарплата алып иштегенмин. Эч нерсеге жетпеген үчүн мен базарга чыкканмын. Окулар ажылдаган, анткен деген бардыңар башкарга түшкөндө көрөсүңөр ошол нерсени. Мен жалгыз калдым, акам Россияда, сиңдим Россияда, мен 2 ата-эне менен отурам, 2 бала менен отурам. Не кыл дейсиңер? Товарым аз үйгө апарып коюп койдум. Кимге өткөзөм товарды? Кимге сатам товарды? 1,5 миллион мен эртең прессага киргизе баштадым. 1,5 миллион товарым менен 3 күндөн бери отурам, өткөрө албай фирмаларга. Кимге барам? 200 миң кредитим бар. Кимге барып, кимге айтам? Ким бизди угат? Биздин укугубуз жокпу? Köprünü geçip buzuk bitelme koydular, uyatı çoktur. Buzuk bitelme koydular, ayabay proşluğu bolsun. Karap vergili, elde karap vergili. Okula, bu yerde kalpak pazar var, beşik pazar var, soğuk pazar var, yediş pazar var. Pazarga barsan keçen, uğu oturdum, biraz silah atat. Ayalım, men tüyme tapmay gettim dedi. Oşa tüyme satkan ece geçen ağıp gitti. Жалган bu. Осы менен кошо. Түйме таппадыңар керек болсо, базардачы. Кай башка нерселерди айтпай эле коеюн. Бизди уккула, биз бирөөгө каршы чыккан жокпуз. Бизди каяктагы адамдар кылып, бизди каршылыкпыз, бизге бийликке каршыга чыккандын кереги жок. Просто бизди уккула, угуп эле койгула. Бизге ашыкча нерсе кереги жок. Уккула бизди, уккула. Taşıyım, sabırlığa cayımız. Gelgile okula, uşunca el emezmiz mi biz? Hazır benim adı canım yazılgan, numerim yazılgan, adresim yazılgan. Kamalsamla birinci gelip ben kamaydım. Bırak nege? Ben niye buldum? Kaysı zakonda buldum? Ben hiç kaysı zakonda buzgan yoktum. Ben sivalış, beni korkak vergile, elimi korkak vergile dotam. Kalgan her nesini yazsınlar, bunda 2 maşinam var, 2 uyum var deyip. Osunlarga may. İlayim oşa 2 maçtan 2 uyum bolup ketsin de solçu. Bundaylar. Bizde birle tamamız. Taşıyıcı tekrar, taşıyıcı tekrar. Bunlar yerine almayız da öyle. Taşıyıcı. Taşıyıp gelsin o zaman aytavuz bizde. Yerde 90%'de kimselerin oturuyor. Taşıyıcı. Onu oynamak hiç kim yok. Nereye oynayacak onu? Bir kara tamamız taşıyıp gelsin o zaman süreşeriz. Bunları aldı ota tarihe kabarttık. O yakın hiç kim var başta yakın. Açın öyle. Oşal kana. Yer talağı taşıyıp süresin elmene. Sırasın. O yer takoy. Taşıyıp gelmesen takoy. Укмкнын башчысы Камчыбек Ташиев келип биздин үнүбүздү укпаса, башка адамдар бул маселени чече албайт деп атышат. Ошолдон гана суранып, ошол гана чечип беришин суранабыз деп атышат. Токтолго дейин. Буга чейин мэрияга бир 10 киши кирип, мэрия менен кирип сүйлөшүп чыккан. Бирок эмнеден сүйлөшкөнү тууралуу маалымат бериш керек. Биз мэриядан базарды суу агызып кеткенине байланыштуу бардык товарлар агып кетти. Бизде мэрияга жардам эмес 100 миңден 50 миңден компенсация төлөп беребиз дебеди. Аны төлөбөй эле койсун, бизге бир
жоқ дегенде 3 ай қой берсін, базар жылғанға біз қарсы емес. Hatta bu 3 ай сезонға қой берсін. Бәрібір базарда азыр ағызып кеткен жоқ деген адамдар қалған тауарын сатып алыш керек. Ошоны талап кылып келдик. Ага 100 миңден беріп жатқан ақша 75 миллион болот келді. 75 миллионду өзүнө иштесин Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев. Бұл жақта информация толық болбаған үшін олар 2 ай деп қойды. Бұлар башкача информация қойды. Бұл жерде даяр места жоқ та, барып, даяр сразу сода қылып кеткен. Еш нәрсе жоқ та. Азыр құр келем асман түгүнө айдап чыга жок та. Ол жерге алып барып кішкене ұстау болуш керек қой. Туалет, больница, саница бір атарабы бір нәрсе болса барабыз. Анан бұл жақтан уже главный мосттар кыркылган да. Адам кире турган жерлер. Азыр 2 мост калды, алда вариант болду. Бирөөсү машина өтөт, бирөөсү парк. Өкмөт калган. Анан ошол акчаны деле 100 миңди деле эл өзү албашка ыраазы болуп атат. Коюп берсин, местан даярдап берсин, 3 ай 4 ай болгон. 3 ай 4 айда кылсак биз өтүп барып жайгашабыз. Мыйзамга баштайбыз, элге баштайбыз. 3 ай 4 айга ham шүгүр кылайлы. Эми жыл болсо ham 3 ай 4 ай болсо ham шүгүр кылайлы. Болбосо Кел, сүйлөгүлө жандасыңар. Кел, мына келип сүйлөгүлө. 10 жыл дейсиңер, 20 жыл дейсиңер, келип айткын адам. Аяққа турап андай айткын. Ежелер не талап коюп атасыздар? Базар қалсын деп тұрып атышат. Бұл жерде миңден ашуын адамдар бол жолду миңден ашуын базарчылар өзү негизи базарда бир 2 миңден ашык адам соода кылат деп буга чейин базарлар дирекциясынын жетекчиси айткан. Бул жактарда дагы турушат. Бул жакта парктын ичинде дагы адамдар бар экен. Эми булардын талабы ошол базар жылбасын, бизге убакыт берсин деп эле талап коюп атабыз. Биз баягы 100 миң сомдон деле албайбыз дегендер чыгып атат бул жерде. Biraz da çalalım. Biraz da çalalım. Uvatasar mı? ысындабай турсак уласыңар. Biz bayan сүйлөшкөнбүз. Эр чечим чыгарганбыз. 2 ай ичинде базар көчүш керек деп. Сел жүрдү, кырсык болду. Туурабы? Кооптуу жерде базар, коопсуз жерге көчүрөлү дедик. Бул жерде бирок биз айткан өзүбүздүн жерибизге, муниципалдын жерге, биздин мэрия караштуу жерге көчүрөбүз дегенбиз. Biz бирөөнүн жеке менчик жерине көчүрө албайбыз. Ал ээси менен өзүңөр сүйлөшөсүңөр. Бирок биз Көкүмбийде, Сымытуу жактагы жерди силерге сунуштаганбыз. Биринчи. Ал жерде туурабы? Ал жерде ыңгайсыз деп атасыңар. Биз жок. Биз караштырып атабыз да. Караштырдык. 1-2 вариант бар экен. Анан кечөөнүн дагы бир вариантка келдик. Бул жерде мегаполис бар го. Мегаполис маңдайында 7 гектар жер бар. Биздин именно мэрия ФПС кара жаңы эле өттү ата эр менен. Ошол жерге biz bir ayın içinde, bir жарым айдын içinde барын даярдап, стоянкасы менен, парковкасы менен силерге жайды да базарды даярдап беребиз. 2 айдын içinde ошол жерге буюрса көчүп барабыз. Ошол жерге. Ал жер угуп койгула. Мына укпайсыңарбы? Биз мына. Жок. Бул жер жакшы жер. Баарына жагат. Эми 100% жакпайт, бирок
Биздин жер ал жерде. Тура түшүнгүлө. Башка жерибиз жок болуп атат. Ушул жерге көчөлү 2 ай ичинде, 1 айдын ичинде биз жолдору да бар. Жолдорун асфальттап жасап беребиз. Базардын ичин бүт шарт түзүп беребиз. Кудай берсе баарын. Анан ошол жерге 2 айдын ичинде шарт түзүп туруп, анан көчөбүз. Азыр иштей бергиле. Силерди эч ким кууган жок. Кууган жок. Кууган жок, иштей бергиле. İşte Биздин көпүрөлөрдүн баарын бузуп салды. көпүрө деген анын баары алынат. Ал деген кандай кирет? Мурун мына бул деген илгери Союз убагында ачылганда ал көпүрөлөр жок болчу. Ар ким өзүнүн багажын жанына ачып алган, кафесин жанына ачып алган. Мен сизге айтып атам, ал укула, ал көпүрө баягы күнү сел жүргөндө ошо көпүрөлөр үчүн болду. Көпүрө болбойт. Мен сизге айтып атам. Жок, түшүнгүлө, мен сизге айттым го азыр. Жаңы жерди айтып атам, мегаполистин жанында. Ошол жерди таптык, дагы бир жер таптык. 2-3 вариант болчу. Ошол жерди даярдап беребиз. Базарды биз көчүрөбүз деген андай ой жок болчу. Кийин балким убак керек 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл, 4 жыл ошондой варианттар бар болчу. Иштейли деген. Но жок, ал вариант болбойт. Азыр сел жок, сел жүрдү, кырсык болду. Жанагы агып кеткен келин көпүрөнүн үстүндө эмеде турган, камокто турган, камокпен кошо агып кетти көпүрөнүн үстүнөн. Ошон үчүн мен көпүрөнүн баарын алдырып атабыз. Бул жерде жок, бир көпүрө болбойт. Ой, бер жакта көпүрөнүн астында чоң көпүрөнүн. Эм көпүрөнүн баарын бузуп болбойт. 2 айдын ичинде көчөсүңөр, ал көпүрөнүн кереги жок. Ошого чейин үйрөнү коюп турсаң. Болбойт, эм бузуп салдык, болбойт. Болбойт, тура ал көпүрө. Жок, укпайсыңарбы? Көпүрө болбойт деп атам, көпүрөнүн. Жака неге коюп көчүрөбүз деп атсаңар. Ооба. Мына мен дагы айтайын, уксаңар жаңы базарга көчкөндөн сиз айтып отуруңуз. Бекер беребиз, бекер. Бекер, анан кийин жок, бекер жетет. Жок, Коя турлу. Жок. Өзүңүздүкүн алып барабызбы? Жок, өзүңөр мына өзүбүз коюп беребиз. Баарын жакшынакай кылып беребиз. Заманбап болот. Жок, укпай биринчи угалы. Жок, укпайсыңар биринчи. Жок. Мынаке ошол жерге бекер барасыңар. Анан аренда боюнча, жанагы салык боюнча баары жеңилдетилет. Баары шарт түзүлүп берет, коркпол. Анан кийин дагы бир жаңылык дагы. Ошол жерде мына азыр Ош шаар жок, аны кредит баарын биз жардам беребиз. Жанагы Ош шаарында мына 1 жума мурун, 4-5 күн мурун мамлекеттик ипотека куруш башталды. 1,5 жылда бүтөт. Турабы? Ошол жерде мына дагы жерлерди салып баштады мына Ош шаарында ипотека. Ошол жерден баарыңарга кезекке турла жардам беребиз. 25 жылга жеңилдетилген ипотека менен. Аны да жардам, именно силерге ошол жака жардам беребиз базарга баргандарда. Мен качып кетпейм алдагандай. Ошол жерде мына өзүм айтып атам, бир айтырган жок. Мээрбаке. Бир 2 адамды телефон менен сүйлөшүп, өзүңүздөн информация алып турсак болот. Мага менден мына силердин араңарда 10 киши мага чалат, такай сүйлөшөм. Дагы мына бирөөңөр берлет такай. Бир 2 киши менен такай сүйлөшүп. Такай сүйлөшүп. Берип турсаңар, өзүңүз жеткирип турабыз. Бергиле. Бекер. Мындай болот. Дагы уксаңар, жоң койрак. Уксаңар дейм, дагы уксаңар. Уксаңар дейм мына. Мына базарда азыр бул деген менчик эч ким. Бул муниципальный болот. Мамлекеттик базар, муниципальный болот. Бекер берилет баарына. Бул мисалы тиги базардан. Жок, коя турса. Болот, кандай болбойт? Болот деп. Базар. Жок, мындай. Бекер болот. Я. İşkon ketken yol var. Bir jağında 4 çantadan yol var. Al mı? Sizden öte sorayım. Mına el dili bayağı altınızda turan ministerge biz oşonda söyledik. Emir, vice-mer el sıran otarda 1 yılga tatlı koy vermezler. Hiç mümkünçülük yok. Yok. Ben daha aytmadım. Bu yerde sizlerdi göçürüp durman oy emas. Tırsık oldu, sel жүрдü. Erten misalı dağı. Tırsık aytmam be. Oşonu aytmam.
Ana ben cevap vereyim mi? Sen cevap vermeyesin. Ağay hazır girgenge bolmaydı. Bolmaydı el girgenge. Oğlum harcağına doldura. Girin ha siz. Girgen olsun ben özüm gözetmeyin çok. El girmeyeceğim. Hiç Kandık girmeyin. Kandık girmeyin. Girek yaşına böyle giriyorlar. Olacak'a hiç kim barı oturmaydı. Boşanca provkana aralap varmayın. Yapsanız gelecekti bir de şu ben cıldırı verin. Öyle durun. Ya uksanar. Ukla. Birinci gelecekte göçür. Alın yerin meselesi var. Arkadaşlar ekay sürok verdinizler. Ekayga koybay. Ekutunda kurs çıktınızlar. Pazarda oşanca Yok. Nerede eski bu? Yok. Bunday olmadı. İlk gün biz tazlap verdik sizlerge. Durağı. İlk 3 gün tazlap verdik. Yardım verdik. Ukmayısın. Tazlap verdik. Cavaldı. Andan gibi o köprülerde alış gerek olsun. O şokol kişine tıngaysız oldu. Valbayt. Durağı. Men ilgeri bul degen bul. Har. Bolbayt. Köprü bolbayt. Daha aytan bolbayt al. Köprü bolbayt. İşte vergiler. Bizi cıldırat gelecekte kaçan cıldırat? Oşan sınava cevap verin. Cıldırat al. Kaçan 2 yılda alacağım, 3 yılda alacağım. 2 yıl, 3 yılda emez yakında görürsün. Yakında ne sakal? Biz hazır Ver, ruhsana, ver, bunu yok. Alsay sezonu. Sezonda oturat kırmızı ne almayacak sana? Köprünü alardan vuruldu. Ben içi alındığı tolupçada daraktar durat. Oşalar da almayın. Balki tel bulmasır bundan giyin. 30-40 yılda poldoğan. Balki polmasır bundan giyin. Han siz kalktın bilesiniz burada. Bunu dele erten geç öğün ayttım. Erten belki bugün geçtiğinde gelipler. Kim bilir tırsın ayt gelmeydiler. Bak şimdi ben bilmem. Anam kalma o şunda gel. Bilmeyim. Balki alacaklar. Daha gelecek. Sen tura al. Yoksanız biz Kırgızistan'da dün özüne bir kapta oda. Dedi çöldü kapta oda. Anam bu dedi gebildik beri almayın ben. Biz Semer aytı da 15 günün içinde çıkıp yetkile pazardakiler dedi. Ertekten başlap köprüye para alın dedi. Pazarın baş ayağı dedi. Kazılat dedi. Pazar kurma. Dediler. Uşun aytkan kura olu da dedi. Köprünün bari alınaz. Sizleri soda kılıvergiler. Biz tergi. Bir minut turup koyulaca. Hazır buna aramaktan ayt atmayayım. Cana biz ben takay. Baylanışta buluşu. Buna 10 kişini verin ister. Azı barıp çürüyoruz. Dağının alat. Günü tünü menmenen svezde bulur. Yürü sürüyorlar. 10 kişini verin ister. Oda dursa var ha. Aylık yaşlarken sürüyoruz. Boşal yerden protokol tüzüyoruz. Kol koyuyoruz ana çıkaylı. Kirman kişi aramaktan. Hava hızlı